Atima huwa huinosea menchele mikudo le hwe mibi mimando dagbe anwe jero tole yo kanton ho bon ganga ho le yo fongbe gane bo mi no ho le kle mi go ho ye kle ho mi kana kende mi le yo desitari mi atuno menjele gani yo do niki si ayo jitan eko be me menchele minu wa eko ro ye de souci si do ton tito mete we blote o mi kan ho bi yo Claude Balogun mojen o to gansi jera ro mi wada yi e ya yo jine mi ba don do ali eni onu gani si ho ina support no wa mi tan e ye me mi atuno menjele to kon bogu ton meton CES si no konto Abdoulaye mi yo chane e mono menjele mi na ikanun o CES si azikan e ro to kon mi ton le me lo be si bogu parakusi ayo jio e we eto ikana ho lo cho na gbon fi ko le e kai fren ni unu wa kai gwan jio mi na do gbe tonu mi ko de voler do mi si mi aso gon yele si a metele mi no hodo doa aga we no hodo menchele minu wa ye zan gete bo ke zan e remetant ali nu e so do eji we mi na be sinu mi atun do menjele ke zan de be so do tero gbe mi hui me lo na si holin tamendo chuku e mi no inteme le yi mi ba do ndo ali mon kotonu bo ye na je ji bo mi na do gbe to mi ko men chuku e horo de finele yo teme ton e no no popo mi poro gbe e no dalo po no le be no blo to ba nu e no dalo me lobono ho antien hame e no imono da hon hai dun chuku do poro tele yo ali nu edio esu podi su titengbin ke zan ye ani wazan ka soro te bo do chuku hodo yen po ndo menjele le na blogbon bo me do poro na to entro menjele chuku e kun kan pa do kan le me o kan de do vode su titegbe o yin do fi man len do ayon e no dalo me de su bo no ma le na so anu wa yi no ma le do na ho anu mi no ma le na wa anu mi ayon e na yin wa no to ulibo no kan li mon ko ton le bo ma no ho ala no do yi wo no do taji bezon be so ke zan ye do te o gbeta de tin bo yete yon endo me de koda ifla fo bubu no libo no kan gbenele ya o yete no jo phone durupo ndende poton lobo no renso kan e chuku enele de tin beto do na tun do menjele o chuku o kan de yin bo mi he mi na idapa mi he mi mo bodo me de do ve na vla fo ma bele na ya o mi he mi na so lobo le be na libo ni lobo ni dudu be na zon bo le akpon egbon yo le ena se tonu egbon yo ena ke zan yo taweli do chuku jiwe ede bo chuku o beto be do na tun do menjele kan de do voye boy heon e da wuli bona fe boy na dalo mero ali gegenu minajo eneon to brando CES sin hodo meeting ko do mienu wasin ben do menjele Abdoulaye bi o chane e dion e so ni ware te lobo na se hogbon bi na kun gban ji bi hwido taji o to pon mi ton leme ani wa gbe ja e na se ho yin kanun konu e CES bona so aforton so ro te ro to pon mi ton leme ro bi na die hon e kanun mo ko ton so yi hon ayo e hon kaka lobo yi e to pon paraku ton do bogu sin kan me fine nenu wale kan gban ji o mi pon ele ko won mi te mi na do ogbe tonu mi mi atundo menjele CES e jijan yi tiyan o Abdoulaye bi o chade ho ye ni o tiyan e linde fode diyan aisomo to fi jewe ye tele yin kanun wa dede lobo blo bonu wa e kendo ma e jiwe CES na si hono lo wa no yin se jiwe na jinjo inen moje o ma isi hu yin kana bona ho do liengbe wa ho aton nu kon don lo jawe le yo azo na si ho wa de mele yo e na blo yin le bi hu ni ogudo je mera ho e yin kanun gbeji zoni e ye lo tun ndo menjele mi kun si hono ku ton lo azobi o me sa fo emiton sorote do CES sin kan mo do fide le yo emi na ye gan bo ipo ipan bi na yin kanu azo enelen marie tu tamba e so CES sin afo sorote ro bogu para ku fne yo e wa ho fne we e do gbe no Abdoulaye bu yo chane do menjina chende sun do o pejison e ya jambe lo jambe sin o bogu di vu no mi de su titengbin e le do menjin CES zan gete bi bidigida azo yin ton yo e dan yi wa to do to pon me de jin Abdoulaye bi yo chane elomo e ho e gudo ti me podo mejen tolo emi ko yasin ko e boy khole kho mejen nu e diwe mi na zan lobo wa zoro CES tanu e mi ko do lejin nu ene bo ni non o gbekle me bodo wa zoro CES tanu o le na blog bo sepo to vi khoso bo ni no metan e na ndi obo e na vodo to me yon e yin ago ene diwe mi na zan lo do wa ndo fene e do ho ene le bo azo temete si hu kana do CES sin ye kan do bogu fene yon mi la ho e zonji lobo yin kana o mechele mi
Total gbe don impla mi ye tan je mi ana po npo bo go kan mi ango sin lobo wa ni ki te ni ki yo oga ni yo me chile mi pa sin po di ja bi ko do zan lo le nu wa de gbon do tan di yo so do wi ho de buwa bo oga ni yo sin ye kameon me chile mi kan ho bi yo me lo ga ni ho do do funen lobo do kan ina we yo azo tete ka ran lo tele no blo do ye kamon ko to me aji yo ye na je tin ji bo le ti to me de gbon funen ko won mi na do gbe to do mi kan ho biyo me o de khamento titengbero poro ho me fine bo eyo etime do taji me la ho o leon bani biyo bigu bo etime ko do menjire noe sin kan e ro ko do fune yo e ko inu fo de o ben do ti to be nu konton le yo ne na blogbon imam no wa we ro asanu konton gbe bo na ho de bo kwen do e no fo yesu e no fo da pa ni ko yo e na fo le bodo de uton kaka so idon yene gudon dada e na le ko wa i ho me ka ko di sabo azo yin ton kwen do be ro fo fune yo ekroblo ne lenemi eleka wa homeyon ohun de letin do fune bo ihun de do vo bo eneyon o yesu mesin o meleyo ye we no si hu inu mo nkan tan kan wo me de bo na si hu ohun ne leyo e we no ho ne ro tan bu sacré won ye ihun mo nkan tan kan dada na de ko nu hun eneyon me bo do tuton na je tonton me de bo e ko ve wa ogani osin odo bo ton sinabo ko pe yo e bi hu yo ye na wa ihun mo nkan tan sin nu kan bo na khiyo bo na de ko na dogbe won de bo do de uton me de ko ti te pon zonta bono ihun ọkàn gidigidi o me tun lo le mi jeha bono ihun ọkàn ewe no yi eni ogudo azan ego gbe ina so ti to me de fole lo tin bo ti to me ne lo saka isi o te do karibo mo no ya dion no e ko inu bo isoro te bono amblo do gani o sin kameyan ipo azanu kan ton gbe le de fole no ben do azan ego gbe de tin bo do me wa temele o ye do nde bono na dada flafu e na dada bo ajo enelewe na yi gbe do me enelewe na yi kaka na kun azato atongo gbeon dada ewe na nanu metin meyin dada boro o khade me clean boy ye karo agani ye bi huile yo e na wa ganton bo e na inde yo na sodo asini ye e o mo yiwa ton e khlepo ndo menjele gani yo mi gosi fi hon bo je khami ton le meyon kle to mi ton le meyon mi hion mi na du kwele nkan ton do ton le hon e ma blo ni kiton hoya ho e po bo nkani be no blo le yo no san kiti ya hon e ne no taji wo yin bo ye me e ba ton podo ye me yin bo le po ye no de afo mon koton bo gani yo sin tito me enele khale po no menjile ye heon ene ogutuo ye na disons le mon pe do sun lo me de mamblo sun lo me ahun sun na je fren yo so si lu gani do khaton me ni ki ton gudwa me chile mi ba do ndo ali ene bo ton no menjile mi na do o gbe tonu mi Robia wada ito gansi je ka binen to ton de su o le gbere pon e kuna pinu wa eni osin tanu emio e hun kaka lo ni ki sin ayo ji fene bo fene je ton ye ijo ton de su ti tegun pon yele le e ayo ji gbon yi to gansi je ha Romia do wada yi e je ni ki fene bo je ti to lo yo àwọn we pele de su ti tengbe de ye lo itidien wo mi mo gbon ye ijo ton de su bo dada se ro toru ere su o e ijo ton le je ha gbon classic konin to gana tenu ya hun kaka lo bo wa ni fi ena cheno lo gbegbe gbo ako atoto ezo hoho bo dai ho teme e do fenele ezo deni oji lobo ho do esi ho fo fene yesu esi fo yo e fo enele bi ho itubo to gan wa jijan bo ye me inu kuneji po dada po ho me fenele yo dagba so jijan bo kendo le kan blogbon bo ho do no mi ton le nu yen dodo mi ton le kan na dodo de sudo to taligbe ton do po bi ne po bi huiji e do ne gudo e a do hodo nu kon i ha meto ne na blogbon wo ndende na dion e kendo enele bi huyun chubo to gansi je Romia wara e wa cité bo awe hledo menjele lo mo dien e huzo a hovi do home e ni ki ton fene yo e sa wo lobo sokhle lobo ne do fene be hledo menjele to gami ton de soutien e ndo po do home e ni ki ton o gani ndo po sin o ye kame e wa blo o nu wa enele bi huyide den ko do mi gbondo gani sin ho e na so ko pere do nu wa mi ton e yemen o me no pe nu kunto ho ndo me ho do to mi ton e fio de timbo mi kan ho bion Claude o Balogun bo mi kan hobier gani on le kon dugben da ye on ne ka mo donagben le dugben kare tin bo ate pa so da fo men bo do presenter bo fo tito me bi hu blo yo mi ra ho e do ho yele na je dindin ji bo mi na do ogbe tonu mi
nugbo ho tegbe eno du gani eniyan bo karo gu gani mon koton du etiyan ko ihwe nu otan kan we ko ero nu otan si san we mo eblo o kan we ko dono isen bo de voler ahon kro to me fen e we ko gani eniyan sin o hwe duwe bo eno te pon bon blo bo avo sun sin be si azan o we watan blabla me fen e jen eno du hwe eniyan du bo mo e ko de do yeme yin bari ba ko bo lesin aiji bo ino isu ton bon blo hwe Claude Balogun e tun da ali mon koton do tajo hondo mi ton lesin ali no yon e pon hwe ne yon bo ka plon bo ko yon do ali ne no yon mi ka hobi Claude Balogun e ho yo etimeti do menjele nugbo gani yon e hwe da ho bo e do dudu e de tin lo le mi ni pon ni ki sin o home holo de fane din yo e ko infide po wo me home da ho do po ndo home da ho da holo me e do mi te pon tore ton pon garatan pon fide ton ni ki mi ton e home da ho do po bo kaka bo me o dada bo do home do to de vo ben awon ni gbe dipo fide po le bi we no wa ni ki fene bo no wa je po bo no de ko bo no kan ho bi o dada ni ki ton bo no si ho ya che po ne de kura si ton de jin eniyan le bi huyo no taji we bo hun ni ki yo e ko yin home de pohun de jin me la ho Claude Balogun eti me po ndo menjire o be sin o hore ndiyan no bo a che pa mo no le mi na fo Tito me on blodo fren bo Tito me na si ho je ganji de na blogbon ta sogben do ho ndo menu ni ki ton ta total gbe don yo Claude Balogun e do sogbe ti le menjire 10 janvier mi don do be yin alusun si azanton o gogbe me fon to waji kaka be hozo azanton ni mo na ije aklo no zangla do po bo e so ti jon ogle ho hozo vodun de izo eji Tito me gbeden de tin bo festival international de Porto Novo be don bloda be no FIP e home di no festival de masque on no mon coton de voti to blo mon père jen e vo gani o de so le unambo to inen voti to me e no so lobo no blodo funele yo e vo no voto do akwane be hu da yo ye kun do home jo home de o e kun ka do sato fi na no blo hwen do me sin no mon coton le de o e kun ka do gberu ten aglaso so iji ten da gbede bo mele ko sin to mbo wa e na si home lombo vo bo no ho yo do le je hagbe Patrice Talon wa to gande de wa bo wa fon to bo gba homo nu ye gba fi na si hudu pe mon koton de nu ye mede timbo e bla glaso so eji ten gberu ten de le do khame khle po no mejile wa to mbo ayo nu si ali nu ho yo egbon vo bi se bo le de gbenda yo e kun so ti ho do ho de mi ablogbon bo nu ye dodo mi ton le po nu yin to mi ton le mi na ta zo gbende ji bo nu kon ina tiyan le doezon eto enele bi hu ye nen mi kan ho enele bi hu bi yo yan bo ena o mo je meton gani yo sin o ali nu bo mina le ko sin flen lo bonando ho devonomi lo do no wa mi tan eyeme mi atun do menjire beren to mi to me fio Tito ben ke getin bo edo bi bloe bo Tito me ne no menjire e ko o hwen do mi tan le kere lo di fon kan sin alinu ya anji di sin alinu hoja ya sin alinu alon ni ezo sin alinu o wa to mbo anu sin alinu mene timbo in benen vivo e o yero asi ato tan so do jiwere su titengbe mene le e bi odo menjire ko yan e ni pon we bo gbodo wi mene ye bo fetun nu wa nu to o we de bodo ye bodo wa wele le to ezon e ho ipleme ye kan ko atonu kun po mo bo tian lobo dajo ye bo Angelique joy nele bi huido yemen o mi atno menjele o no horo de fene din bo ache pa soro te oblo yemen hansino ya yemen o taglo me pon lobo de nton yemen bonon blo lon lieso bonon gba taglo bonon de nton bo amon leo e anjelo an holo so ito to me le ke gewe tian bon apale bi huisian lenu o mi atno menjele yemen tian nele bo hansino de me Angelique jo e yo e agbon zen da horo po do hansian lenu kaka bo e fa hwen po ito gudon Lionel Talon eniyan de soutian Tito me e nomblo do to mi ton fi bo no e no soro te bo nomblo mele no yan hwan blon wa e de nomblo gbo mo ta so gben do hansino mi tono ji po ndende po gbo do to mi ton fi ezon bo e dajo e lo mon o melefo ele dajo ne o Sidiku Karimunen do e mi yan do hwen do mi ton lo ji fon kansin ho abi o hojaja ho do to mi ton fi e lo mo lo su tite ngbe do po imbo azo mi na ho wa kaka je frezon bo e ho do àwọn enele bi huwen bo ajo teme e chehale yo esodo asinu melaho ye dele gudo menefo de volevo tinsin boro ye kande ko aton kuno po enele me boy tian bo endo ando mo jeme hole marathon le doezon bo idajo ali inu e kare do poro po iton bo do dajo yo ani ate hwihwi eyin 66 visage.bgd ai ate eni di jeme amono mejile me bo asi ato ton ye no je hundeji bono sodo ajo de sukaka e togudo azoewa ede yo to tunu ye le doezon bo eso Tito me eni sodo tenen mi seyo mi je mi kasera me chelemi e hometo esana humo gbere pon asinu poro do to me cho enomla to kankane nu ejele yo de funa le ko aso mi dogbe